Ranigor Civil Subdivision Sport Association RCSDSA kan riu teri unua pra jawab sa kala yo pan pli perdai ke lympung ialehkai kenjat bol kabla tip kum ka first and second division Phutbol League jawab sa arhaja arpsan Madan jong ka Nolikata SWKH Hills District kaba uba Hamletson Dorling ubadai President jong ka Meghalaya Football Association ula longkom kongsan Kiken hun kibla mi Madan ban ialehkai hakani ka siple perda kilong ka dom SWKH SNCC persha ya ka Evergreen Sports Club hakaba kini kiken hun ialehkai marnot uba Hamletson Dorling ubadai President jong ka Meghalaya Football Association kumukong san habakran haka jingalang lapan pau ka jing ai kublei na ka benta ka Ranigor Civil Subdivision Sport Association RCSDSA kabala pelong yakum kani ka jing ialehkai kenjat bol kabalong shi benta ban kentiu ki samla haka liang jong ki ialehkai haka joka por ulapan pau ru ka kublei ya kinong penya ki badan ka jingit kli ban sei ki samla ialehkai khanang bakin la ban penan kam hong ya ki sap ki pong bakidan namar ka jala Meghalaya ka deka wei ya ki jala bajusu tanat ya ki kam ialehkai kenjat bol namar kata uong ru bawat ka Meghalaya Football Association ru ka dan ya ka jing thumu bakong san ban kentiu ya ka kam ialehkai kenjat bol tang hiki jaka sor Henry hadu ki nong kendong ru haka joka por ya thu ru baka All India Football Federation minta kadan ya ka jing thumu ban pelong ya ka lympung ialehkai kenjat bol bahe bha hapo do ba Asia kaban sa pelong hanong ba Shillong hau banai laber ahja apsan hapadeng ke India bat ka Bangladesh bat ki bajab kin sarung banyale haka Asian Cup Ranigor Civil Subdivision Sport Association namar kejusupya jongpi President baru ban pelong no ya kanye ka Phutbol League tengah sekali berseberai PPP namar bagi kiran kirapa disamla kibadan kecil kecil ban kentiu ya kadang kepan kas Civil Subdivision jongpi akmane ban kecil lekai football namar pikir apa kejalan yang dia jadi ke football ke away sports activities kebakalan disunat bagi kita yang jadi lekai football tinggi ru bagi yang jom Meghalaya Football Association ikwa para kecil football jadi ini kentil ombe sponsor resolusi kita yang tentang berkelan-kelan ikwa para kentil kita sapapon dari samaj ini namar meeting di samaj ini kita berkelan hadir lekai football kakak mahasiswa ialehkai hakte poster Shillong bangun bayo ayo player betul kiat na poster Shillong ialehkai sikai mandong mereka ini sistem berada kadang kejengkelan perspektif bagi tim klub kita yang Shillong dari kuat bayo ayo player betul kita sikai mandong kali kejeng ini juga sama kita betul hadir lekai football berkaitan dengan hak tim ke Shillong jong ke Bangladesh ke Maulai etc. Kita boleh player di lekai mandong